Lisekela lemcondzisi jikelele etikweni letemphilo Anban Pillay ungondzaba mlonyeni ngemva kwetinsolo tekutsindzaba kweligama lakhe ludzabeni lweDigital vibes kanzi umbiko weSIU uphume nesinqumo sekuthi abekwe licala. Iphindze yakhipha umbiko mayelana nalona bekayindvuna yetemphilo Dr. Zweli lapho iSIU ithi waba nesandla tekuphatha kuleli tiko lokwaholela ekutseni iDigital vibes igcine ithola inkonileka kuleli tiko. Leli tiko nyalo selimise emsebentini tikhulu talo letisetu letisitfupha njengoba kusachubeka luphenyo. Lokhu kusho ukuthi sekumiswe emsebentini tikhulu letisikhombisa kulandzela kumiswa kwemcondzisi jikelele waleli tiko sandile buthelezi. The disciplinary processes as a matter of urgency to bring these matters to closure in order to have time to dedicate our time and energy and resources to the country's response to COVID-19 pandemic as we roll out the vaccination program. Phaahla ukuthi batawuthatha tinyathelo temtsetfo kepha ngikucaphela lokukhulu. Evidence gathered by the SIU and have noted the view that there may be scope also for criminal charges. Though we are mindful of the fact that there probably further investigations may need to be done in this regard, and also knowing the approach of our legal system that until somebody is found guilty in a court of law, they remain innocent. But we take cognizance, and that's why we are taking precautionary suspensions, because the allegations are very serious. Lokuthi kuthatha isikhathi ukuthi kumiswe emsebentini Pillay ngulokuthi bekude bufakazi lobuqinile ngaye uphindze wathi kude lokutawufihlwa Mkhize washiya phansi esikhundleni sakhe lenyanga leyengcile endimuthibi losikhulu seSIU kulenyanga leyengcile watshela ikomiti yeParliament lebekusenyetiswa kwetimali tembuso ukuthi lona bekayindvuna azange enda kahle futhi wehluleka kulandzela umthetho sisekelo.